Hello ladies and gentlemen, reka nizere ko mumeze neza cyane ko mwese imitima yanyu imeze fresh and clean nk'ibisanzwe. Iyi ni kuri Rwanda vevo niyo ibageza amakuru menshi agiye atandukanye. Cyose gusabwa wowe no gukanda subscribe, hanyuma ukajya no hasi bamatangirwa ibitekerezo, ukadoreza igitekerezo ukatubwira uko byumva, hanyuma ugakorana nawe kubundi ibintu bikagenda neza gatanu kuri gatanu. Hanyuma kuri uyu munsi ni exclusive kuko nabashije kwinjira mu gisata cy'imikino, nubwo atari ibintu nkunze gukora kenshi cyane. Gusa kuri uyu munsi ndibuze kuba nkugezaho urutonde rw'abakinnyi 10 bahembwa amafaranga menshi muri shampiyona y'Ubwongereza, English Premier League. Uko mubizi rero twese tujya ku ishuri kugira ngo tuzagire ubuzima bwiza, dutunga amafaranga, tubone ibyo twifuza, tubeho ubuzima bworoshye. Gusa siko twese bigenda. Ibyo ngibyo ngira ngo nta muntu utabizi. Hari abahitamo kugaragaza impano zabo bitabasabye kwiga amashuri menshi ngo baminuza, kenshi ugasanga nibo bahembwa amamiliyari n'amamiliyari kurusha abize amashuri menshi. Ibyo ngibyo ngira ngo birazwi cyane kabisa. Ushobora kutiga amashuri ngo uminuza, ariko ugasanga uri muri bamwe mu bafashe agatubutse cyangwa se bafite agatubutse. Ngira ngo ibyo wabirebera ku bakire bagiye bakomakomeye hano mu isi. So muri iki gihe rero umupira w'amaguru ni umwe mu mikino ikunzwe cyane ku isi kandi yishimirwa n'ingeri zose z'abantu. Uko gukundwa kwawo bigatuma n'abawukina binjiriza amafaranga menshi cyane biciye ku mishahara abakinnyi bahembwa, ndetse n'ibigo bikomeye bakorana nabyo kugira ngo babyamamarize. Kuri ubu tugiye kurebera hamwe rero urutonde rw'abakinnyi bahembwa amafaranga menshi ariko bakina mu gihugu cy'Ubwongereza muri shampiyona izwi nka English Premier League. Iyi ni shampiyona imaze kuba ubukombe mu isi. Shampiyona yo mu Bwongereza Premier League ni shampiyona ikunzwe cyane ku isi kurusha izindi zose, ndetse yinjiza agatubutse cyane ku isi kubera kurebwa cyane. Nubwo atariho hava umukinnyi uhembwa menshi ku mugabane w'i Burayi, nyamara hari abakinnyi naho benshi bahembwa agatubutse. Twihuse cyane turahera ku muvandimwe wa hirya mu Misiri bamwita Mohamed Salah, Mo Salah. Umukinnyi ukomoka ku mugabane wa Afurika mu gihugu cya Misiri, ngira ngo murabizi. Mohamed Salah ukinira ikipe ya Liverpool mu Bwongereza niwe dusanga ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'abakinnyi bahembwa amafaranga menshi bakina muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu gihugu cy'Ubwongereza. Ahembwa ibihumbi 200 by'amapaundi ku cyumweru, ni ukuvuga asaga miliyoni 230 z'amanyarwanda. Wakabyara mwahara amafaranga. Umwanya wa 9 arazo witwa Harry Kane ukina ikipe y'igihugu y'Ubwongereza hamwe n'ikipe ya Tottenham Hotspur yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Niwe uza ku mwanya wa 9 birumvikana. Ahembwa ibihumbi 200 by'amapaundi ku cyumweru, ni kuvuga ngo ugasanga ni miliyoni 200 z'amanyarwanda. Akaba anganya na Mohamed Salah ukinira Liverpool. Ku mwanya wa 8 twihuse araza Marcus Rashford nawe ni umukino ukinira ikipe ya Manchester United. Akaba ahembwa ibihumbi 200 by'amapaundi ku cyumweru, ni kuvuga gasaga miliyoni 200 z'amanyarwanda. Anganya na Mohamed Salah ndetse na Marcus Harry Kane. Umwanya wa 7 araza witwa Sergio Kun Aguero. Yavutse muri ku itariki ya 2 Kamena 1988, akomoka mu gihugu cya Argentina. Akaba akinira ikipe ya Manchester City. Tumusanga ku mwanya wa 7 kuri urutonde, aho ahembwa ibihumbi 230 by'amapaundi ku cyumweru, ni kuvuga asaga miliyoni 230 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa 6 haraza Anthony Martial akinira ikipe ya Manchester United. Akaba ahembwa ibihumbi 250 by'amapaundi, ni kuvuga asaga miliyoni 250 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa 5 haraza Paul Pogba Gitera ukinira ikipe ya United. Akaba ahembwa asaga ibihumbi 290 by'amapaundi, ni kuvuga ngo miliyoni 290 z'amanyarwanda. Ubwo ni ku cyumweru. Ku mwanya wa 4 haraza Raheem Sterling ifuku Raheem Sterling yavutse ku itariki ya 8 Ukuboza 1994, akinira ikipe ya City. Tumusanga ku mwanya wa 4 kuri rutonda. Akaba ahembwa akayabo k'ibihumbi 300 by'amapaundi, ni kuvuga ngo ni miliyoni 300 z'amanyarwanda. Kevin De Bruyne turamusanga ku mwanya wa 3
uyu ni mubi cyane. Akinira ikipe ya Manchester City akaba ahembwa ibihumbi 320 ku cyumweru, ni kuvuga asaga miliyoni 320 z'amanyarwanda. Mesut Ozil turabusaka ku mwanya wa kabiri, akaba akinira ikipe ya Arsenal. Ozil tumusaka ku mwanya wa kabiri, bamwongereye umushahara nyuma yuko yari agiye nawe kuivamo, ariko bamwongerera amasezerano aho ari guhembwa ibihumbi 150 y'amapaundi, miliyoni 150. Umwanya wa mbere haza kabuhariwe David De Gea, mutayizamu umwe rukumbi dusaka kuri uru rutonde. David De Gea ukinira ikipe y'igihugu ya Espagne hamwe n'ikipe ya Manchester United mu gihugu cy'Ubwongereza, niwe dusaka ku mwanya wa mbere ku rutonde rw'abakinnyi bahembwa agatubutse bakina mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba ahembwa akayabo k'ibihumbi 375 by'amapaundi, ni kuvuga ku cyumweru ubwo yashyize mu Nyarwanda ni miliyoni 350 z'amanyarwanda. Kugira ngo nuko bimeze rero, uko ubyumva sinzi uko wowe ubibona, urabona ariko bitakagombye kuba bigenda. Urabyumva gute? Ni Chris Rwanda Vevo, kanda subscribe hanyuma ujye muri comment section down uduhereza igitekerezo, ujye nakorerwa like, uduhe like hanyuma mwebwe tuzasubira ubutaha. Ciao.